Urukiko rwatesheje agaciro ubujurire bwa Ingabire Victoire n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwatesheje agaciro ubusabe bwa Ingabire Victoire Umuhoza uregwa ibyaha bitandatu birimo icyo kugirira nabi ubutegetsi buriho, rutegeka ko azakomeza gufungwa iminsi 30 y'agateganyo. Ibi byabaye ku itariki 8 Nzeri 2025, no kuvuga kuri uyu wa mbere. Ye nitwa Paul Biri, iyi ni PBO Entertainment TV. Ingabire Victoire yari yajuririye icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwagaragaje ko adafunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko nk'uko we yabivugaga. Icyo gihe Ingabire Victoire Umuhoza yari yareze ubushinjacyaha agaragaza ko afunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko kuko ngo iminsi 30 y'agateganyo yari yarakatiwe yarangiye, maze ubushinjacyaha bukamuregera urukiko yararenze. Icyo gihe urukiko rwagaragaje ko ibivugwa na Ingabire Victoire Umuhoza nta shingiro bifite, ngo kuko umunsi wa nyuma muri iyo 30 yo gufungwa by'agateganyo wageze ari ku cyumweru kandi utari umunsi w'akazi. Rwagaragaje ko kuba ubushinjacyaha bwaratanze ikirego ku munsi ukurikiyeho bikurikije amategeko kuko ubusanzwe umunsi utari uw'akazi utabarwa. Ingabire Victoire ntabwo yanyuzwe n'icyo cyemezo kuko yagaragazaga ko iminsi yose ikwiye kubarwa hatitawe ku minsi y'akazi cyangwa itari iy'akazi. Yongera kujuririra mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge asaba ko yarekurwa by'agateganyo. Kuri uyu wa 8 Nzeri 2025 nibwo urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwateshaga agaciro ubujurire bwe, rutegeka ko Ingabire Victoire Umuhoza akomeza gufungwa by'agateganyo, runashimangira ko ibyakozwe bishingiye ku mategeko y'u Rwanda. Kugeza ubu Ingabire Victoire Umuhoza yamaze kuregerwa urukiko rukuru kugira ngo aburanishwe mu byaha ku byaha akurikiranyweho, abyiregureho ndetse anasabirwe ibihano. Uyu mugore wiyita umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda akurikiranyweho ibyaha birimo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi, guteza imvururu, kugirira nabi ubutegetsi buriho, gukwirakwiza amakuru atariyo cyangwa icengezamatwara rigamije kwangisha leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga, gutangaza amakuru y'ibihuha, gucura umugambi wo gukora ibyaha byo kugirira nabi ubutegetsi buriho n'icyo kwigaragambya. Mu iburanisha rye rya mbere yari yasabye ko uru rubanza rusubikwa, ariko ahita anihana inteko y'abacamanza yamuburanishaga ngo kuko ariyo yategetse ko akurikiranwa n'ubushinjacyaha. Ingabire Victoire Umuhoza, uyu munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, yavuze ko abona inteko yaramaze gufata uruhande, bityo ko yifuza ko haza indi nteko igomba kumuburanisha. Icyo cyifuzo cya Ingabire Victoire Umuhoza kiracyasuzumwa n'urukiko, hakaba hasigaye gutangazwa gusa umwanzuro kuri cyo n'itariki yo kuzasubukuriraho uru rubanza. Ni urubanza mu by'ukuri rugaragaza ko ruzamara igihe kirekire. Nsoreje, ndabashimiye kuba mwanteze amatwi. Ye nitwa Paul Biri, naho iyi ni PBO Entertainment TV, naho utaha.